Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip news zirikupisa zirikutenderera pa social media. Unfortunately, takuingira bad news. Chillmaster of the hit song hora yandakaona aita tsaona, aita accident guys. Nhasi auraya munhu munzira, but angachidriver mota. It was a mistake. Munongoziva mega guys, along the Chitungwiza road. But vazukuru vambuya nanda vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Vamwe vanhu vari kudedza kuti akachekeresa, vamwe vanhu vari kudedza kuti aiwa musataure kwamusina kuswera. But iye Chillmaster anyora heartfelt message, achinyora achitaura pane zvaitika. Saka inzwa yekutanga achiti kudi aiti iye it is worth profound sorrow and heavy heart that I address you today. Earlier today, I was involved in a devastating car accident that resulted in the loss of a precious life. Words cannot express the depth of my grief, rumors, and sympathy for the individual who passed away, their families, and loved ones. I am fully cooperating with authorities on this tragic. I will continue to do a transparent. Right now my focus is on respecting the privacy of the grievous family, supporting them in any way possible during this time. Saka ndozvataurwa naChillmaster ari kudedzera kuti inini nyango I will be doing whatsoever mapurisa zvanoida kuti ndiite. Ndiri kurwadziwa neniwo because it was something which was not planned. Asi ndiri kuchemawo neni nevanhu vandakonzeresa kuti zvese zviitike. Aenderera mberi achiti there is no justification for this pain this has caused. I take full responsibility for my actions and will carry the weight of this loss with me for the rest of my life. I ask for forgiveness, though I understand it may never come. And I'm sure Majin's Omega guys. Thank you so much. Don't forget to subscribe to our channel.